E mauvi ora. Tui e te rangi e tūnei, tui e te pape takoto nei. Tui e rātou koe atu ki te pō uri uri, te pō tangotango, te pō ioti atu. Ngā kura i tangi he mai mai aroha nā te kiingi Māori e takahi nei te nuku o te whenua. Te kawai ngā pare kawa ki runga, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā. O tātou. Koutou kei raro o te kapua pōuri. Koutou e toi mahana, koutou e āwangawanga ana. Tātou. Tēnā hui hui tātou. Haere mai ki tā tātou karakia, te karakia o te Nehenehenui. Haere mai te whakarongo ki ngā whakaaru, heo tira, ngā whiriwhiringa kōrero, o roto o te karakia i tēnei ata. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Welcome to our Nehenehenui RMC Karakia. And again, the purpose is to bring us together. The purpose is to remind us that as human beings, we are important. But also as human beings, we are but a small part of this wider world with Papa below us and Rangi Nui above us. And all that is in between. We are the younger part of the family. And as the younger part of the family, we remind ourselves that we are precious to this family in our environment. Nō reira, ka huri kia koe e te maka. Tai hoko kia koe Maria, te reo waiata o te ata nei. Kia ora Maria. Tēnā koe kaitaku pāpā mo te whakatuwhera i tā tātou hui huinga i tēnei ki rangi tātou katoa me waiata tahi tātou. Ngā whakamoemiti, whakawhetā e hue, moa manakitanga ki te iwi e tau nei. Ko koe te piringa ka puta ki te oranga e te ariki pai marire e te ariki pai marire. Tēnā tātou, ka hoki ki a koe te makai. Tēnā tātou katoa e noho nei roto i o tātou kāinga maha. Ai tēnei rā, te rā, ko ki te rā tātou, kua puare nā tātou o tā maki, kua rere mai o tātou huanga pēr ki wainganui a tātou. Pai nō ko tā tātou he mana ki atu i a rātou, e haere mai nei, au tira tātou e haere atu ana ki wainganui a rātou i tā maki. Pai nō nei karakia e karakinga ngātu nei tēnei wā, he mana ki tanga he tauwhirotanga mō tātou katoa. O tira, he kupu whakatau mai i te ata, kia pā mai ki runga ki a tātou, a hakoa nā kōuaua o tēnei rangi, ko te mahana, ko te māramatanga o tamanui te rā. Tau hokai ana kōpū i te pōka hiwa hiwa. Te pō nui, te pō roa, te pō uri uri, te pō matire rau, te pō tifa tifa e. He pō whai au. Mānawa mai. Mānawa mai e te ata hae hae pō. Mānawa mai e te ata huakirangi. Mānawa mai e te ata tū. Tū mai e tamanui te rato, ia mai tō pāpā huaki. Ko marua anui ki te whenua. Kia mārama,
Kia maara mai runga, kia maara mai raro, kia maara mai roto, kia maara mai waho, kia maara mai tua. Tītoko te ao mārama. Korou noa, korou ora, turu o hiti hawa maua kia tīna. Tīna, haumi e hui e tahi. Poperangi kia turuki mai te maru atua nui. He ai o nuku, he ai o rangi, he ai o matua kia mahea te ara kia purangi aho te titiro, kia kotahi te ngākau, kia toi te kupu, toi te mana, toi te arohae hou. Tēnei ukira te tuku atu nei i tēnei o nā kupu e manaakitanga nō rā ki runga i te iwi. Koutou e noho mai nei roto i o tātou kāinga te kuiti o torohanga. Mani aiti, mani aroa, nā tōpito katoa tō tātou rohe. E tō mina, no te ngaka ki o mahara e o matua. O mahara ti aho mahara hure. O mahara toi uru ora, o mahara toi uru tapu. Ka turu ki atu mata ki a koe o te ira maurangi. Ki ngā tua o ngā rangi tuha, e tāhuhu atu anui. Kia turu ki mai koutou ki e nei uri, ki e nei pia, ki e nei ari ki tawira. Kia turu ki mai koe o e hikitanga, e hapaenga, e tau whirotanga ki e nei uri no o. E tō mina, no te ngaka ki o hiringa i o o hiringa tini ngero, hiringa mata tini. O hiringa whakatika, o hiringa whakatoka, ka whakatika whenua, whakatoka tangata, ka roa tu mata ki toka nohi e o kou wenu. Tā whanai arangi e tu I hone tu tā whana I araro e tā koto nei. Orahia mai e ue nuku he whakahuru mai rangi. E tau whirotanga ki e nei. Uri no Kia hora te marino kia whakapapapou na mu te moana kia tere te kāruhirohi. A ko tō tātou kua haere I tēnei rangi, ngā rangi katoa kai mua I te aroaro, I tēnei wā o te krihi mete, o te rangi Māori. Tēnā tātou katoa. Tēnā koe te makau, tēnā koe Maria, pai mārire. Ka huri ki a koe,
Cassidy. A tēnā tātou e te whānau te iwi. Ai, e tautoko ana i ngā mihi kua mihia. E rere atu nei ngā taimihi aroha kia rātou ngā tūroro e mawiwiti ana i tēnei wā. He unuhanga anuku, he unuhanga arangi. He māreretanga, he māunutanga ko te pou kātū. He pou aha te pou, he pou wehe te pou. Kua wehe atu te pou ki tu o pai. Kia heua mai te ao mārama. Kia mārama i runga, kia mārama i raro, kia mārama i roto, kia mārama i waho, kia mārama ki tua. Kia tau i ho mai te māramatanga ki runga ki te iwi nei, ki runga ki ngā hapu maha o mani a poto. Tawana mai te māramatanga ki runga ki a rātou e mauiwiti ana i tēnei wā. Tēnei te tangi, tēnei te inoi o te ngākau. Ka ti aho mai i roto. Te itoko te ao mārama, whano, whanake, tū mai te toki, a haumi e, hui e, tāhi e. Tēnā rā. Kia ora, Cassidy. Thank you. Maria, let's finish with your reflection and then with your waiata. Kia tā te ai o rangi nui e tū iho nei. Kia tā te ai o papatū anuku e takata nei e. Kia tā te ai o ki runga i a tāta katoa e noho nei ki roto i te a huri huri e. E toru ngā kare aroto matua e ārahi nei te tangata. Ko te kare aroto tuatahi ko te aroha. E mohi ana tātou ko te aroha, ko tēnei mea ko te aro ki te hā. Ko te aroha ki te tangata, ko te aroha ki te taiao, ko te aroha ki ngā kaupapa, ko te aroha ki a tātou anō. Ko te hoa haere o te aroha ko te riri. Ko te riri e kōrero nei mo te āhuatanga o tamanui te rao o tāne rore. Ka wiriwiri ai te tinana i te aroha nui ki tētihi kaupapa, ki tētihi tangata, ki te taiao, ki te aha, ki te aha. Ko ngēnei mea ko te aroha ko te riri ka haere ngātahi. Ko te riri ko tērā āhuatanga ka pupū ake i te puku. Ara hei manawawera, hei whakaihi i a tātou, kia whawhai, kia kōkiri i ngā āhuatanga o te wā. O te ngākau anō hoki. Whai anō, ka noho maumau ngenei kare aroto ara ko te aroha, ko te riri, ki te kore tātou e whai i te maia, i te au mangea. Ki te kore tātou e maia, e tū au mangea, ka mahue, ko aroha, ko riri, ki muri. Nā reira, ko taku wero ki a tātou, ki au anō, kia maia tātou. Kia maia tātou ki te whai i ngā kōwingo o te whatu manawa. I ngā tau ki muri i tētihi atapō, i te kōrero ki te kōrero tahi māua ko taku mahanga, kai taku poko whiwhi e noho ana i te noho taumaha ia. Nā reira, ko tētihi āhuatanga i tuku au ki aia, hei āwhina i aia, i taua wā taumaha, kia tuhia e māua tētihi ruri e pāna ki te maia. Anei taku ruri. Kai te reo prāua. Courage. Fill me up with courage. Enough courage to conquer cascading cliches, covert catalysts for change. Shower me with courage. Enough courage to take a leap of faith, reach for the stars, seize the day, push the envelope, live dangerously, feel the fear and do it anyway. Let go, accept the things I cannot change, say no, love deeply.
Adore my heart with courage, let it flood my veins and fill my soul, for it is there I will never grow old. Nā reira, kia maia, kia manawa nui, kia roha tātou, tētehi ki tētehi. Hei whakakapi, ka hoki ki tētehi waiata, e mōhiotia nei e tātou katoa, i tuhia te ahuarima tau, te tau ki muri, ana ko te waiata nei e kōrero ana mo te ko tahitanga, mo te mahi, i runga i te ngākau tapatahi, mo te whai i te aroha, i te māramatanga, nā te māma o te kupu, kua mau ki te ngākau, kua titia ki te manawa, kua tuhia ki te rai. Nā reira, ko te waiata nei i tito ai taku kraua, te kēnana wi te tau huata, rāu ko taku matua keke, te teina taku pāpā hemi huata. Ia rāua e hoki mai ana i tētehi hui, i Ramoto ki Reara, i te taho te Wairoa. I puta tētehi tohe whawhai e pāna ki ngā whenua. Nā reira, ko taku kraua koia ka mau i te rongo mai. Ana ko tētehi o ngāna tino pukenga pumanua ko te tito waiata. Nā reira, i tito ia te waiata nei, hei whakatau i te mauri, hei whakatō i te rongo mau, i Wainganui i tōna whānau. Ana ko te waiata nei ko tutira mai. Nā reira, ka whenei tātai. Waiata tahi tātai, ne? Tutira mai ngā iwi aue, tātou e. Tutira mai ngā iwi aue, tātou e. Whaia te māramatanga, me te aroha, e ngā iwi kia tapatahi, kia kotahira. Tātou e whakamatua. Tātou e. Tēnā tātou. Kia uehi. Tēnā koe Maria, tēnā koutou. Thank you for those reflections on kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia toa. Let us be strong together. Each as individuals, as parts of whānau, hapu, iwi, communities, of this team of 5 million, but not just of the 5 million of Aotearoa, across the world. Kia kaha, kia toa, kia manawa nui. And thank you, Cassidy, for that māramatanga. Me mārama tā tātou titiro. Me mārama, me pēhea ai, te māia, te kaha, te manawa nui. And that in that prayer for clarity, we are together in our seeking that courage that Maria sings about. And we're together with that waiata into Te Makau's prayer for te tauwhirotanga, te manaakitanga, te chiakitanga. To be sure, this morning, our relations from Auckland will be free to travel where they wish. I'm grateful for that. And that I'm grateful too that I will see people that I haven't seen for yonks. Physically, this machinery is very helpful. But seeing someone face to face is something again. Smelling them. Being able to express those senses, those kariaroto, Maria. Thank you for that reminder, Te Makau, of the opening of that border where we welcome our relations, but we don't welcome the COVID. That we do our best to stay safe from this insidious disease that has crossed the globe. I'm reminded of, just in closing, Rewi's Karakia, as he came away from Ōrākau. And it goes something like this: E ihoa tohungi ahau, kau e whakaheke a tēnei hara ki runga i ahau,
Wetea mai te whiwhi, wetea mai te hara, wetea mai te tawhito. Wetea kia mātaratara, tawhito te rangi te tāi. Tupe runga, tupe rara, tupe haha. Kei kona koe tū mai ai, ki konei au, rere ake ai. Rere, huru, huru, rere anewa, a te rangi. He shared this karakia with James Cowan, and Cowan recorded it in his book, New Zealand Wars. Rewi told Cowan that when he got outside the pā, those were the words of his karakia, beginning with the Christian prayer, O Lord Jehovah, save me. Visit not this upon me. Then he followed that with the karakia to remove from him and forgive his sins or transgressions that he and his relatives might have been guilty of in the past, ending with a very ancient invocation used by those in flight from a battle to affect those in pursuit, causing those in pursuit to stumble and cease their pursuit. So this flight from COVID-19, let COVID-19 stumble and cease its pursuit of our people. And that if we are guilty of sins against the powers that be, against each other, against whatever transgression we may have been guilty of in the past, let them be. And that indeed with that Christian pair, Io e hua tohungi aha, kawahe e whakaheke a tēnei hara ki runga iaha. Kei oku rangachira, huri noa tātou katoa. Ai, ko te rangi mārie, ko te aroha, hei hoa haere mo tātou. I roto i ngā rao te krihi me te e tata mai nei, me te tauhou Pākehā e heke mai nei ki runga kia tātou. Thank you for joining us in these karakia over this last month or so with Te Nehenehenui RMC. This is our last karakia for this year, but our karakia in our individual whānau, marae, hapu, iwi, spaces, they continue. And may those karakia serve to keep us safe and well together. And in the when we return in January, we're talking with Maniapuru FM about some timing in that. It may be that we might want to come back early because we are perhaps caught in something with this COVID. If we do that, then let's come back early and share these expressions. If it's not so heavy, and let's pray that it is not so heavy, and that we're together as one, we can come back later. But meanwhile, God bless us all. Tēnā koutou, tēnā koutou. Kia ora hui hui tātou katoa.